ili novinskih pamfleta ili interesa bilo koje političke stranke. Delegacija Srpske radikalne stranke, koja je već 7 dana boravi u Iraku, svuda je primana sa izuzetnim gostoprimstvom, sa velikim očekivanjima, nadanjima da će prijatelji i arapskog sveta, ali i slobodoljubivi ljudi u Srbiji, Saveznoj Republici Jugoslaviji u predstojećem periodu uspeti da se izbore za slobodu i nezavisnost svoje otadžbine. Primani smo zato što smo se uvek borili da budemo na takav način, zato što smo se uvek borili da budemo svoji na svome, zato što smo želeli da sačuvamo svoju zemlju, zato što nismo želeli da budemo ničija kolonija, ničiji vazali. Srpski radikali su, to smo se ovde uverili, posebno posle predavanja doktora Vojislava Šešelja, poznata politička stranka, rekao bih čak i popularna, kao jedna od najpoznatijih koja se suprotstavlja američkom imperijalizmu i hegemonizmu u celom svetu, gotovo čitav arapski svet, a ne zaboravite, to je ogroman broj zemalja afričkog i azijskog kontinenta, zna za srpske radikale i to je nešto što za nas predstavlja i podstrek za budući rad. Irak je velika i lepa zemlja.